wukuada ebobo so me ne de toso edu anan afimpinu ane aduonu emienu ye mo bibia chimamakwaba Adiba AHENKAN 93.3 FM eso ebraso esa ensema hodro ya boaboa no ne edika na ewose ye ka ye de nyina da ebeso mo esa anopa no nsia kase ensema ye de ba na edos ye papa ya bone bede de dimo akotin ebi enesem Anei dom kuma wamwa mrashe bedwefie a kire se National Communications Authority asotwe de wamotwe wo my Ghana ebi papa na wasavu fro enso emwa Ghana man pen na nadan kwakufu ado wakasa ede afa Chinese kwenma da ya obepiem wo Ghana anmo no do na gise galamse ene obedie no ahyan wakasa de afa no nsembe no de atodwa de mu enchemu ba ye betu fa ni akwa Amanfo kuroso ani abusumi atwemu uko PM Kenya abato chencheche kwaso wo ho anam so masabre nipa eprepra na adishimama ensem wei afoforo bi ekeka ho ene yasi nkonya no pe obetimu enchiremu mayemfa seda ema ye na boafo yi na eno eye ODI Electronics ene home appliances no odini nyina bi enso ede abaka na se no se abebu adwumadie no afri ase ewo kasafdie eso memende bia no abomode no watimi enso atie bi ena afei wu di dwabo hu de ro kasa ho ne nkonkan na mmom sa wo bebo hu de ro ne dia no ane AHENKAN 93.3 FM so ebraso medi mu kirechemu nyina da beto dwa kwa obetimi afaso na woni yen adi edwa abusuafo ensam no obedi na chi wo Aba Fontentan so Facebook live okọ no ma anopa ye de dem obehunu yen na afu adwenkyere nso odi agu kama ede amaye ne anidie no obu okwa so share ma foforo so enya bi enhwe wo YouTube enso AHENKAN 93.3 FM okwa atwe kokọ na ho no subscribe fansa boso na beka abusuako no enwo abre di djumadie so nko waso bi ano ye de ba Aba Fontentan so apɛ ofidie no babo nkaye na so abɛhwɛ djumadie kura ekoso ewo fidiam ya dom www.ahenkanfmonline.com so kase boy okto ede fa no ma anase okonom so betimi atiyenka dia fa na afi so sama wodo atitim dia go no wakenka bina atimi enso abowie pa information centers babro bese eye aduonum ana wonom elto kase boy enso apete ewo puemantam bunu mantamu asantemantam ne Ghana meaye ahodo na ye de wonom nyina ase anope okenkan for eye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police mame akwia janewa afe adishima makase bono emunchiremu enie yes ensam no ase ede Africa na mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Akufu Ado na kachi opanyini akasa ede atodwa echem se mpempen pa de Ghana babi abefa bia agene hujeni eye maame eye Aisha Hwanga sisi awa be piem ewo mai konkono Ghana mu ya nomo ebere bi obaye na obaye ne djumadia na odie efom agudie ena na wotu enye kwan papa so galamse wode sey yensuo sey yensa asensi enti ye mpanyimfo eye sesa do mbe wonu konsa onkodi kurom na hwene wa kai kura se o mai bi o Ghana ha what as far as is your friend say Ghana no obekọ so kura so akwa a ohwe so okodi ni huni enya galamse mu ena ode na okwa akofole ma me na ntrefo wasa akọ ye no wasa babiem ena eya mbambofo ne nsa so ne muse pa eno na Ghana fo bi nim so atwoma na obia so ne aban yi omutwa na da papa ache se ma me ne eche no na wosika de edikan mu eche no na wosika ni gira mamra na no ena paifo eye no kokwasa sa woni konsa ni se wasa abaya wabedi eya nyamo nsem ebiemu yi na no na dagwa gufa de tudwa kire mi se ma me no onu mmomu pa de sisi obibusa ni se na dagwa gufa do Aisha Hwan wa ban no mo pam na no ma pam no okoya na wanko wose anu ye na beya den se obetumi ayi se onipa kona no esan se maame no odire wa wontiaze ko bia ya tufu sei pa na maame no ntimi antiasem no wasa akọ no wasa babiem na de kro beya no wose ye biom dia ono ntimi ntiase maame no okoye anase wanko na emom wose de hia sisi ane se ni nyina se wasa babiem no oba ye no ade kro ye ya eno nti ye wonu konsa ye kacha se wonko no kro mu no eno anu wasa babeti ble ya sa so no mu ibom biem de ewase ya chance ampa na so den na so de so agada mamra no ene ne bedi sade tie na efata
The Aisha Wang has become a short form for everything to do with, especially, unfortunately, with the involvement of foreigners, especially Chinese, in these illicit and dangerous acts in our country. But I'm persuaded that much of the work that is being done, and a lot of these things are going on without too much publicity, is gradually yielding results. When you have a situation like this woman, I'm not still sure whether she was in fact deported or whether she fled the country the first time and has now come back. But whatever, there still seems to be some uncertainty about it. But whichever way it is, she has become the sort of nickname for all that the Galamsey represents. And unfortunately, also for the involvement of Chinese nationals in Ghana in this particular illicit trade. We have constantly to work at it. We need to have the cooperation of the courts. Until recently, till I came, the punishment for people caught was relatively light, a fine, and even if we're going to go to custodial sentences was relatively minimal. We've changed the law to stiffen the punishments for foreigners. I think it's now 15 to 25 years, depending on the severity of what it is. So we're also now going to test our judicial system. Adishimama ene awuti ye eye Ghana man panyine His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na odi bi pi so biem ekire mu se Ghana fo nyina ka makoma ento wanum eyam sanse okwa woko ede etia eye Galamsey no enya de se na bamabu one na abrayi omugusu pa omo se Ghana fo nso bo omachi dom ne de ene asase aban yentijai won be kwaso a abomo mode ayoma fam de bi ahwe se efam agudie ayefa kwambone so etua ese yensase ene nsuo ene obade ne mapa wodo bi no obaga se ebetimi enso atu ase na afeso so no wose ogidi yi ese nhia wodo nso a na aban de agu akwaso nyina no eya nhia ebetimi aboa ama Galamsey yadi so enkunim. Yeah, I think the efforts have brought a lot of fruit. First of all, it's now a subject of national discussion. Everywhere you go, this matter of Galamsey, we've at least achieved that purpose of heightening consciousness about it as an evil. When I came, nobody was talking about Galamsey. Since we came and focused on it, it is now the subject of discussions in homes, in offices, in meetings all across Ghana. So that's one very positive development. Secondly, many of the measures that have been put in place are yielding fruit. The community mining schemes that are being established across the country systematically are being rolled out. The efforts there are to keep our waters clean, not succeeded in their entirety. Some measurable increase in performance there is also taking place. Generally, you can see that, yes, there will be sensational cases. Abusuafo eni eye Ghana man panyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Dom kuma wamra shebedwe fie eba no dini ani wonimonyamfo Harina Idrisu wanu kuro ya ana akopie mu ewoye Tamale South empeso so wodini mrantesem esemra shebedwe ni nanu adapeni efrensem trofo hyiemu ewo nkrampumpuni mantemu ensem opuru bigo ye papa na nensem a waka no wo kire se ensembi kukoso o maimu eba ye no waka na no apado enye se wonteye wate pa na mbomo pani wodwe mante enti afene brena so ese woba no obekireke nsem na wakire se wo sim card re-registration ekoso ewo maimu a kwan bi a National Communications Authority wamo faso na wode atwe Ghana fo aso ye papa pose ya no ane se na me ese wo mai Ghana kura etumpo abesi sabre na empo free ma ene phone call untimi nye bi fo iwukita na tese sim card ni yetwem enya de obetimi dia ye bibia na okire se aya asotwe nti wo mo hwe na tse wo mo hwe ni ye wo to ne nsem so na wo kire se wo hwe fiti 1994 adiba besi sabre ya na tse telecom aye djuma wo maimu a empenifo na sabre no mo ho ekeka ne mabomu se ne be ya telecom betimi akwankan na phone call so etimi akwankan ne fiti sabre na besi ne ya dia bibia ekoto tintin ko woni de ko hu ye anke bia National Communications Authority wombehwe na tse woma keka nema aboano na telecom etimi akwankan wo maiga na mu na mpo tetefo yi enu susu yetimi atretre mu nkita wudie mapa akoso wo maimu enso na enya ne saso na ekọ National Communications Authority womo sori a womo se re-registration ana womo de ha Ghana force womo de tete Ghana fo bi mu a ene telecom ye no so na chese womo gina ema womo saso sutimi ko ma no anu aso na chese
womu jina ama sike bibo mu botom wasi womu tetu omu ye papa panti womu kai ese fiti 1994 ana telecom aye juma ewo mai emu. Celebrated as a shining beacon of democracy, good governance, and progress. Commencing in 1994, considerable efforts have been undertaken to improve the nation's telecoms infrastructure and expand access to voice communication, including mobile telephony. In recent times, it appears that the success of the communication sector is haunting this government, and members of government are not even placing value on its threat to our democracy and endeavoring to emasculate networks to intimidate subscribers whose freedoms are regularly subjected to database manipulations. Instead of promoting the widespread use of communication services, what is obtaining now is an unnecessary request for registration, re-registration, multiple registration of SIMs for contrived reasons, and I emphasize that registration, re-registration, then we end up with a blockade. Na chesa sim card re-registration na ekosu idom kuma ne chesa wamu de wamu hu fasu de bia wasu ade bro my Ghana o International Communications Authority wamu hwe na wamu tutu wamu niema eye abusiani aye woni monyafo Harry na Idrisu dom kuma banu dani ewa mrahye bedwefie na wamananso wa wowieye ana watu aso wo kire se wo hwe sa ne yeye ekoso registration, re-registration, multiple registration ne honkro ne be ekoso wo maimu a ayakwan bi a National Communications Authority wamu faso ade atete Ghana fo ye papa pane wamu niema bi a waman tutu ne ye ana chese ne ya bo mo so a wamu de ho asotwe no ema Ghana fo no wo kire se wamu dom kuma de wamu ntena se nye hwe han efisa asotwe bi a tise se ne nsa fata wa my Ghana tikwan bi aso no wonbehwe na wamatu na se wa kire se wo show wa hwebra covid ba ye pa ye call lockdown na sim card ye de ye adwuma ma bibia akotot na mra covid aniwo ana mode atiti bi se ba bete wo my Ghana so wo se dom kuma wo mo fa wo mo sa ehye wo mo temri famu anye hwehan. They are simply punishing Ghanaians over their own failures and inability to synchronize data between the National Identification Authority and mobile operators in Ghana. That punishment on the Ghanaian citizen remains unjustified, and we in the minority will not sit aloof on the matter. It can be recalled that during the period of COVID-19, so much reliance was placed on ICT usage. In such emergencies and irrespective of the cybersecurity laws we have in this country, the communications hygiene did not compromise the national identity registration crisis to warrant a blanket blockade of SIM registration. So even under COVID, we lived, and we lived with our SIMs. Iti COVID mre krampo no sim card ye juma ebusani ya onimonyamfo Harry na Idrisu dom kuma eba no dani wonu kro ya so ye mrahye bedwani ema dehia womo ewo Tamale South empeswa so abusuafo ya to anopa no sia akanka sebo no eso akoye nanimu a enkrata ebi ayiniti abeto eye ahenkan ye kasebo apono eso na enkrata yi efri eye Security and Exchange Commission wonmo akachenye onmo kwa omuni yoku a wonmo yafra onmo se eye Economic and Organized Crime Office no Economic and Organized Crime Office aha wonmo ana akabu mobden krata yi ede aba na wonmo etiremu se wonmo sade omo chihye no mdwumadie mu SB etie no ene wonmo ebo momoden ayo mafam die bia so mesom Ghana sompa sade dwumadie ntia na se butente ya tese aso yei omugusuri no ma egu akwa mu pa to mudwumadie ba ko pa so no se omontra mo bi emfa kitaje dwumde kaka ne proye emfa koti kwa so emu enkrofo emfa so enu nti enomde nkata ya pie motene so se timamufo adehye ne mu nyina yi o masom na omuntie ne ye omuso omonkan samtintini bia na ne tietiam ne tofa bom nyina ne se nwuma ko awudu bi ewo makoko Ghana mu ya no ma wanu so mo ye investment na ni nyan se for sika beshem na yanya na no man konkan ne yama mfaso o se sa adwumadie no ana omudi wo Ghana ha na o se wo mo na makoma kudu enso sa nyuma ko ni nyina no wanu mo krata asem endi emu a kire se adwumadie wo so omudie no ekoso wo Ghana ha
enti wonom ebotemfo kokko si wanya osika otaku simpo na okapra ba bi a mpato fato mako bi na epe ntosi bi fatwim na unya yi bi a enka dokunu bi afa boso na tetewe se esense no no behua se wode kwakwahye eyesa nwuma koyi emu sense wanhwe adachi akoma bia no ma do sa hye wanum no waka se ten wasi nwuma ko di kan eye patron pay Ghana wanemo anase petrol pay Ghana omso omo ni omo eni twaka bia omo ka tasam enye tu ni omo edi dwa no ahwe ni yi City Network Ghana fo ka ho na Betcash investment wanom so ka ho Somas group waso wanom so tuam bi Freedom Synergy wanom so ka ho First Cash Investment wanom so shomu ye oni omu di djuma Binomok investment waso wanom so ka ho High Pay wanom so tuam bi Quick End wanom so ka ho Light End ka ho Snap Finance tuam bi Fucent Wealth Investment wanom so tuam Opay Investment wanom so ka ho Pay Me Financial Service wanom so ka ho tiameka wanom ka ho na wase Passive Income ka ho Yvonne Hansen Dealers wanom so tuam na Alpha Pay wanom so ka ho edise anyuma ko makoma dunsu ambo odin yi asoya wanom edu omujumadi a mohwe se aja obi a wodi jumadi Ghana bia wa bia company bia no omo hye no omujumadi nyina kwatotototote no Security and Exchange Commission wanom ene Economic and Organized Crime Office yoko eno maka bomu si yanka nkyira wo se anyuma ko ambo so nyina se ono omudi dwa fi na kurefa anwadwene wotaku simpo na akodi wanom kogira mo so na je waade so omo so do mo fa ma akora ye bia wa ye duru na investment na duna ye eno omuntwam se ekosi bra asoe sa beba abeka kire omo se sisi ade omo enkata sem yansa na ofia se na omo digwa se nya sa na ne da chia nkoma bia no wanhwe omo de obo tre omo mo akoma yade amo aso be ye sepa tie ya na wahye ne nso ya posting so wa enka Facebook page otie bia wantiti di ni ya obetima akọ na akọhwe na aboawo kama yentie na super se Security and Exchange Commission wa maboye kokọ pendi ama yentie amenei adihye bi nsuno egudem intino wa makan yentie abusia ya transam ne so na basabasa ye bi akoso wo Kenya ama adihye bi prepra chesanye ensem ketwa na ansana yadi mu nkyerɛkyerɛ mu bɛba ne ani dwa ana wudi dwa wo sɛ otimi bɔ hu da rotimi kasa hu na kɔ ekyire sɛ ne be ya anipa mpempem bɛte bie na ne be bia wo bia no wamaba na ɔmo ne waba bedi dwa edwadie wo hoi ayate sɛ kanea yɛn so so mfensi dem emfantoma hata so so a fesi be posone nhran wiase fa ne nyina wo bia hu bie enti didwa ne bɔ hu da ro na mom sɛ obɛbɔ hu da ro de no ne ahenkan 93.3 FM eso ye boma ekwa chichi ye papa nipa mpempem ana etie yen enti wuni endi dwa from marketing manager 0244 290093 0244 290093 afe abebu adwumadie no so ade a ekoso ewa henkan 93.3 FM memeda bia anwumre na so pepepe na abedwakuo no wonom asi enkonya na afese woteba na de aba be woso wobebu be no na etonom akoma so a wo akyede bebire a wode ebekofie abebu adwumadie pese odo hu hyem a ofre otutrani ewo dwumadie yi eso Kwame Asante frɛ no 0593 649595 0593 649595 wasese wubu be a meso mete beo ODI Electronics Amenkanto say seliwa enioma na ne boafo say home appliances no woni nyina bi adiaba TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater ne nyina no ODI Electronics to medicament na moto brana bajo de na entimi enso emwa watete so ebo no da fom
woba wo no usi nkonya na afi moto ato adwene ohwe na ho enso a oboa wo ema otua ne kakra eso a de ko na wo pe no eboa watabiri wade e de amount tiawa mu uye dwadini wo achima mu bomode ni ODI electronics ni nkita ho wonfa nneoma ne bi emra wabofo mu na so timi ton na nya so emfaso wone AHENKAN933 FM the best in the east kasafidie no ebutu dankoro emu ewo achem aboabo main station one ma wuduru one ma anade kase ope abo zegisa se no eya hotedin anase yambana ne no enti bomoden na ebejo de ani de no obuo kwa so brase mu o frɛ ODI na na twetwe nkomo ewo 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics. Ebusia ya tuwa kasia ne so na ye tufa akọ ekuro foforo so ye de ni kopie mu ewo Kenya sabredi ya lande wo ho na busumi etwe mu ana Kenya bato chenche timi akọ so mu wo moto aba ni wie ye nse ne anim ne eden ya nipa baako ana obedi nkunim asema mpani na ne wahwe atutu niema ye papa ewukro ne so na wamoto aba ni wie ye no ana koba se owura William Rotu wano ana se wotimi edi nkunim a Kenya de hyekyere mu se wano na wosafata abengwa ne ti wahwe na te wontimi enkonkodi so ene eba montin super pe ene ne opponent opposition party wamde ba betu dwo mu chem so sabre ne so na wamde ne kwakosi abengwa mu a ene nya de awamo ba be pie mu wase enya de wamo ba betena simpo na wamo de omeni ko atwa masen yetimi akwakohwe bi ene wamo kaya na enra da kopie mu ewo Kenya na tesenya sem ketwa ene William Wotu enra ane yedi ni si akonya so yedi ni si abanwem esemampeni na wokohwe se ne nipa ebo chenku ene okopie mu ewa Nairobi ene ekuro no ekuro batan na tese nipa be se 60,000 ane ne wamu kokopie mu ewa se wamu ko na amampeni so wamu di omugidie ene omani so akwakwatan nechi ekwa wi asese de na nipa priwo bia bese wo monwrem ba bia dwumedie ne ekoso ewie na tse nipa nwotwe bi de wo metimi eprepra ye pa enye praketra sabre wo moja yaruhwa ne yaresa ewo eye ayasa be ahodre wo Kenya man no emu na no ana wo opposition party wo mo kwakopre ye esenke wo betimi edi nkunim ne okeko wo mu nyina boma wo mo ya maako adiono na wo pani ba kwa wo no wo dintintima wo mu ye pa ani wo Odinga ana wadi ba betu dwa chemu sa wano de wa mabi na Odinga amabi o wo motena wo edi djuma na wadi betu dwa wo chemu sa wo hwa ma pani asabre wo free aya abanwem aya ma pani Kenyatta bibia de disempo asane wo mba betu aba no na ne wono wota ye William Rotu echi ye papa ma wadi betu dwa ebo sa wono aya Odinga no won safata ase wo betimi edi amanyiko ne so wo betimi adi eye Kenya swepse ni niema bi a wototo no anya de betimi aboa amata se etimi susu Kenya kro na etimi akwankan wasaso kire se wonu Kenyatta de eba ni mpumtuo ene asumdwe a wopeye papa penti se Kenya fo pe asumdwe party a womohwe na chese wo muntimi traba esu fama William Rotu nti wasini nyina ka ho bie ana wotimi esu edi nkunim wane de wonka omohwe wamukọ na wamukọ so enko na nina se ne waka asensem no wogidi sakro ne sem bi ekoso enti wode be kwakọ pie mu ewo court no oguso wototo ne niema eye enti bripem no William Rotu ni mpenifo won bete ne nka efred sabredi William Rotu a wodi nkunim asa Kenya ma penino ani akonwa pono Kenya fo pneso ama yete no esi eso abusuafo kwantenti bia wie ewa abobo ano ha na brema kwan ama anopa no sia akanka se bo esem twafo adaroma oboabo no ede ema ye ne eso ede be kenkan ema we yede ne nyina enso ebesie ye na aboafo eya subu ade se konkon kwabena akim afi kwame asante adaroma ode ekọ Facebook live and afi YouTube live yeda aboafo enka yede nyina ase wakenkan fo eye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene ahofe achem police mame akia janewa kasi abonasi yesi achi amupi yamammo ni tie so good